Uyaye athi bantu bami kwasuka sukela maqede sithi Cosi. Athi bantu bami kwasuka sukela maqede sithi Cosi. Athi namhlanje bantu bami ngingeke ngathi kwasuka sukela nithi Cosi ngoba le ndaba kini izozwakala njengenganekwane kwazise nabanye. Bayithatha njengenganekwane mina ngizothi ikwasuka sukela nithi Cosi. Bantu bami khumbulani ke okwanamhlanje kuhlukile ngoba ngizothi nina ke Ngingumkhuleko yentombi endala izinyembezi zowesifazane eguqile ngamadolo emsamo ethi somandla ze ungipha abantwana ngiyaye ngibezwe bethi ke ukuzala kungikuzilula amathambo abanye bethi uthi wabonani mfazi ongazalanga amaqede ezihlele ekhemisi inyembezi abanye ke bethi angizalanga ngabo lamathumbu mina ke sengiyaye ngifise kwawona ke lawo mathumbu abolileyo ohleze mhlawumbe ngiyakuzigezela wona aphenduka into esilenga kusasa ngingumkhuleko wentombi endala izinyembezi Izizwe wesifazane ethi bathi ukuhlula amadoda kuyabikwa kanjani ke ngokuhlula besifazane somandla abantwana kwesami isibeletho bayahlala amaqede badlule ze ungiphi isibeletho siyagcina abantwana athi ngingumkhuleko wentombi endala izinyembezi zowesifazane esemfuleni ekhala amanzi izinyembezi ekhala azizihlela ebona omama ababa nenhlanhla bethetha abantwana ezandleni bephethe amakhuba bembuka maqede bethi lo unemkhuba inhliziyo yakhe beyikhuba mina ngingumkhuleko wentombi endala izinyembezi zowesifazane eguqile ngamadolo emsamo ethi somandla ze ungipha abantwana njalo ke uyaye athi kwasuka sukela sithi Cosi athi kwasuka sukela maqede sithi Cosi namhlanje uthi abantu abami manibothi mandlula eduze kwesihlahla maqede nithi sihlahla siyazithoba kuwe ngoba thina siyimkhuleko yentombi endala izinyembezi zowesifazane eguqile ngamadolo emsamo ethi somandla ze ungipha abantwana UBuyiswayo Imbongi yabaphansi.